Wah, mici bereng kakinya kan apa teh? Ya dah biasa man makan nasi man. Bingko miknya ku makan pojo teh. Wah kaki man menureng pas aku makan bojo. Yo pula kaki kerumuan apa ruah. Wah kaki man mila pa nemu poyun. Kita harus bener kan mak man. Macam nyatanya anda apa teh? Lah noro mayu. Tuh man, yang tak mat kaki man. Gila biasa teh, mereka gaul deh jero deh. Mamat. Apa itu nyatanya? Biasa, lan jalan. Buka kemat. Cuman lo modern ngari ya. Ki sepeda ninggal. Apa agak gitu? Ngiboro. Sering kota minta ngakan ke kaki bakira sepeda ning hari. Ya mun mentengakan ke sengkok mat agak ada beri. Kaki aja apa? Ya wes mat, sengkok mangket dah. Buang sepeda nih aja. Lalu cuman sepeda ngaji setia. Dan bedonong ku kana ngara make ngarnya ku kenta sangkulan dari tangem. Apa kin soro buang. Budong ku kana. Ambu kelu teh? Loh arahami ambu man. Ya sing kok lesut sing engkan. Iya kaki nyaman kun cuma gonceng. Yo mah, yo nampak lambu man. Turun. Yo lawonan mat mikir lambu mat. Ya seru siapa lagi ngedang iki. Oh kaki mat. Teh. Sing kok seteri terobnya abis teh. Di puru na kaki terlalu banyak kesini man. Iya. Sing kok panah dek cocok nak gelar. Terus ke beli sepeda motor. Pas ala ku apa teh? Oh kempangan mengkoroking terlalu banyak kesini aja. Demet teh. Ngito man. Minta ngito arampo. Wah laku ngicu abi orang po keto kaki teh. Sudah ngicu burung kaki japes. Tak tiga hasil. Ya muka kita ndak ngito baru ngarampok man. Mayun tar dek dukon pesugihan boy. Ora pah deki beri tuyul kaki. Kaki tahu kena ngadukun ya teh. Nek ngajeng kok kedukun. Ya melok tahu amat. Cek kalau kun kena ngadukon pesugihan. Ya mayu teh aturake sing kon. Mun tau kena kaki. Engko cek turun ongku sesogi sitire teh. Iya mat, bingo ya terakhirnya kalau mana dukon ah. Pasti jamin sogi ya teh. Pasti jamin soki mat muntar ke dukon dia. Mai lapah mangkat. Ya mayu teh. Ayo. Lah, turun teh. Man mau nyaman aku kucing atu. Ngurani ku yang tak cot aku sing engkol betes. Ya mai tompak mat, ro manawak ki jauh. Wah, gitu. Wah, kena saya tempat tuh. Iya kaki nyaman bu tojo. Sing ku sing engker de leles. Sampai apa mek pah bede romano ngilas-alas sing hari ya. Ya biasa mat ro mana dukon mat. Mun ro mana pejabat kan bede ning kota. Bodoh kowe. Man. Ambu man. Ngararu ro mana man. Curang ngaraan teh. Iya man. Turun man. Sing gak keliru ya. Ya bola ayo. Kanan.
Mat. Sebut nak sepeda na, Mat. Sebenarnya itu. Iya. Buat nak pergi. Mat. Lalu, Mat. Kaki jadi emat sering sengko saya terlaki kaki pakaian sengko sesuruh ngolok. Cule olok tibi teh. Gila, kok saya ngolok ke? Ba. Masuk. Aku, Mat. Buka TV, Mat. Aku lah teh. Satyongku. Iya, Mat. Cuy ada orang yang ngebuka TV, Mat. Ayo, Mat, dah masuk, Mat. Ayo, Mat. Dah tujuk, Mat. Lah sengko tak pati yuki teh. Wala naman berapa, Mat? Masa rumah dukun pakai ni ngari. Salah orang ya tadi. Gila dentek aku lu, Mat. Kaki lah gila dente itu teh. Dah, Mat. Orang. Aku Satyongku teh. Kok tahu kok sudah kaki tuh, cek kaki terus kita kena. Lah, dok salah kita antarkan. Kalau tunjuk aku terus. Kaki terus ki ongku itu. Iya bah. Tentek cong, ikut kita lawan ke lu kaki. Tak kecong wik sengkok si baby mepet. Tak bakat. Cepat kena ngorek. Bah. Pola sekarang masuk kaki babi ngepet. Benih babi mepet. Le, dia cong, semua soal sengkok cong. Pada tuyul. Kaki lah pada bik tuyul cong. Tidak ada solusinya, Bah. Lah kempang cong. Kaki bik sengkok yang buat kita saya balen. Ya cong. Dia macam mana deh bah. Engkau lo ngerti. Ada dia iya cong. Beli kebeli pasal dia ya. Kita bisa nak kerja tambah. Ada kun karo ili kebeli tok ya bah. Lah bisa tambah tibi. Tak ada kau beli kebeli cong. Ada benda mantra lah cong. Dia mantra na bah. Main kau ajarin. Ya dengar ke cong. Pasti yang tergaya lah ya. Iya bah. Taki tu. Taki tu. Mbe. Taki tu. Taki tu. Tako. Gimana cong? Ngerti ya? Ngerti bah. Mau ngerti. Kecepat saya kaki. Singkok terus tahu. Atakit-takit-takituk. Mbe. Atakit-takit-takituk. Atako. Dia kan bah. Iya. Sip ya. Lulus lagi. Tegar teh. Sokyongku. Iya, Mat. Ya wis bah. Singkok lah mulia. Iya cong. Udah tak hajat lagi ya. Satyongku teh. Iya, Mat. Langsung hilang, Mat. Mata lang muna ito. Ayo, Kak.
Pilo mat. Kakek enggak kemanteran ayo. Oh, mereka enggak. Jadi kita lepas coba di beli. Baku tuh juga. Eka beli apa teh? Iyalah coba ke beli rokok mat. Ya minggu kita coba dulu. Datang nak dulu kaki. Iya. Cak sehari nanti. Ya. Ada bocah di nak, boy mantran. Mereka taknya kurang lebih orang lagi. Taki tuk, taki tuk. Mbe. Taki tuk, taki tuk. Ateko. Oh, teger ya. Ya kan mamat langge pasti habis tu kena. Ngaramel rokok ke Jepun. Cek lah gelak cengkok tek dan te ante habis. Kena aja ya kena. Puro tak orang harus capok ngeborok. Beli rokok di lima kaki mece habis teman. Iyalah biasa. Tidak ada yang merokok, iyalah katuku. Kemamat, dah buka rokok mat. PC beli oleh rokok dikit. Bukan kurang. Aing Oh iya beda setel numbi aing ya kerupuk dah. Kamu kok deket teh? Malah bah rokok. Kamu. Oh ya mas. Kapan teh? Iya. Seelang 1.000 teh. Saya beli 10 juta teh. Ngaki mo ring apat teh. Pakai ini mau ngakan kerupuk ring dia. Iya mat. Jadi mula soki kakek kabeli apa mat rencana nama? Engko jete mau nasoki waktu terus bangun rumah. Suruh ajuh dia teh. Pah melihat sepeda motor sport. Mari tak lakuin aspanisino ring tok tamu dia. Terus melihat tanah, melihat AC, melihat embong, dah iya ruwet teh. Pah numpo kata apa mat pesen kakek mat? Ya mula beli tu teh, kan yang mula bila saya balen. Abeli, abeli boleh 10 juta. Kena beli. Oh, Aku layong. Nama nungku kakek mat. yo sering lakukan alas esar teh. Keng enggak mat. Beri milo odi engko. Cereng sengko kakek sing teraki dek dukun. Wah, tenang teh. Cek lah sing kopi kaki. Cek kabar ya. Pakune beri sengko. Tapi tangkis aja ku abeli sebanyak anungku teh. Bila cek terkabuterji ya kakek mat. Kakek tak lah tahu cek dukun nyesak teh. Lah dan teh 2 hari 3 hari ki. Pesennya kakek je pasti abeli sebanyakan. Gila wis teh maila mole. Bisa ko den teh 2 hari 3 hari aki. Iya mat dan teh pas tu teh aki. Pese ya lale telware lo teh kabar. Ani yang cantik yo jangan suruh den teh telwar. Pas di umur. Enterin boy si nyaman dek teh yoyo.
Harus oring. Teh, Kok kaki man? iya teh. Nek puruna kan nak kaki man. Sing pundure sengkok sentar ka kaki. Ya sing kok tak sabar teh. Mau ada teh di tengah kaki. Udah apa man? Kaki pasti gawat itu. Ya sing kok kan nak terwatanya tang PC teh. Jangan kaki suruh dan teh 2 hari 3 hari aki. Aneh pas tadi ka beli ya, demer ya pas. Oh, titi saya balen ki nonaru man. Iya teh. Cek ya lele 3 hari bingko teh dan teh tadi ka beli. Pola sing kok bika keken ya tara tidak dukon palsu teh. Palsu dek remah kaki man. Sering tukon itu paling sakti. Setiapan naga kita sering lahir bukti aja ya. Tang PC tadi kali beli. Cancina kino na kan telwar kan. Ada beli nari ya. Engko bi kake kene kala ruang arate. Kake kene se kongkol bi itu kono sekal ngakala sengko. Kaki cuma dapat cocok dan bodoh man. Colok je cocok lompot. Salate sing ngaturake ka tukon tak yompot. Reng kedua. Pas laku cek tok. Pak teman temu akor. Tadi bagian ki minta belon orang dia. Salah tang PC la tak beli. Sengko je temu ada bukti tak kira apa ta. Kaki je kena terang lakal ngakala sengko. Lo. Beda apa reng kedua ya? Pas tak film aman. Mangkena men, teyo yon je kal ngakalen sengko. Bener yon. Kaki kal ngakalen mat langge. Lajak percaya dak madlang gaji ya kaki min. Ati ke bayi petah. Wes lah deh ya. Sengkok kentoro tawa masalah kedua ya. Andi masalah apa? Ayo tuju ke saruh. Ayo man. Sebenernya dek remah masalah nah. Itu tidak iya men cerita nah. Sengko ya tera kika dukon belum teyoyon. Ada apa sih yang tren meda pada dukon palsu men. Sengko kalakalen. Minta beli sesengko. Bener ya yon. Mat langga di kaki ya tera kika dukon. Iya min. Kaki kadukon laku apa man? Ya sengko ntar dukon dia men terus hoki ya. Terus punya PC. Mereka lakukan Spanish ini orang itu. Oh berarti kaki entar kadukon pesugihan jaman. Ya iya lah men. Sering sengko terus cepet soki. Ku tahu nih apa saya balik na tabel. Yon, mat. Sikap pina katetian ng alam tunyar ya. Tade sa instan mat. Kotu jalanin kalaban proses perjuangan yang melelahkan mat. Bahkan kadang tela acap-capen aing mata. Pesugihan dia mat beni jalan keluar. Tapi bisa jauh dari Allah ben masemak dek kasengsarana. Tunya dari hasil pesugihan riamat hanya kesenangan sesaat, kala bentusah yang berlipat-lipat. Kehakimat mau nyari rezeki, senajan sekone, sepenting halal ben barokah daripada banyak tapi bisa mencelaka. Ya sering sengko terus bersoki men. Masa sengko ki mau depah kene pati akina kalaku. Kita riamat kudu sadar, beni torona orang bede, maka pacakang alako mumpung ki ngode. Lakon akan tedung terus oke embek ro tonggel. Ada lah burung kia sesok ya. Pokong urusan teh mulai pada kimen lah gagal kapi. Tak temu sukses.